Lomba Medna Laria, doain Mbak Im ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai nih di lokasi. Kita registrasi ulang dulu yuk. Tangan sepuluh nih. Solidaritas, kita galang sportivitas. Wah, menang teman-teman, tapi bohong. Menang. Mana nama kamu? Oh iya. Leticia Bintang Wijaya sama Mutia. Titik itu tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo oh oh yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, kita datang, kita lihat, kita terus fokus satu titik, hanya itu titik itu tetap fokus kita kejar. Terus fokus Semangat, semangat ya. Berjumpa lagi dengan Miss di sini. dan raih bintang. and bad mistakes. Selanjutnya kelas 2, juara 1 Muhammad Sujati SPI Al-Azhar Atina. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions.
Nggak ada rahasia. Cuman ini aja suruh anaknya latihan dan berdoa. Tergantung mood anak juga Mbak. Kalau dia mau, kita sediain soal. Kalau dia nggak mau, ya nggak bisa dipaksa. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends. We'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. The champions, my friends. And we Semifinalnya sudah selesai, tinggal tunggu hasilnya aja. Tinggal serahkan pada Allah. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Ainun sayang abang nggak? Malu.